Hello dear students, so tugiye guhita dutangira. Gusa mbere yuko dutangira byaba byiza ufashe agakayi ukajya wandika utuntu tw'ingenzi. Ikindi mu gihe dusobanuye nk'interuro kumva hari ahantu mu buzima bwawe usanzwe uyikoresha, byaba byiza ugiye wimagine uri kuyivuga, cyangwa ushobora no gupozinga ugatangira kuyivuga wivugisha bitewe n'uko wibutse aho ukunze gukoresha mwene iyo nteruro. So tugiye kwiga uburyo bwose dukoresha was, had ndetse na did. Gusa tugiye guhera kuri was. So uburyo bwa mbere dukoreshamo was tubukoresha describing a person cyangwa se a thing cyangwa se something. Ni ukuvuga ngo tuyikoresha describing cyangwa se tuvuga ku muntu cyangwa se ku kintu. Ushobora gukoresha iyi formule aho ushobora gufata subject tugateranyaho was cyangwa se tugateranyaho adjectives cyangwa se noun. Urugero, I was tired. Ni ukuvuga ngo turi describing a person. Ese nari meze gute njyewe? I was tired. Nari naniwe. I was tired. Nari naniwe cyangwa se nari naniwe. Tukajya hano kuri he was happy. He was happy. Ni ukuvuga ngo yari yishimye cyangwa se yari yishimye. Yari yishimye cyangwa se yari yishimye. Turi describing this person. Ese yari ameze ate? Yari yishimye. Then she was a teacher. She was a teacher. Yari umwarimu. Ese mbere yuko atangira gukora bino, mbere yakoraga ibiki? Hari umuntu ushobora guhita akumva aho ngaho agahita akubwira uti yari umwarimu. She was a teacher. Yari umwarimu mbere yuko maybe aba umuganga. She was a teacher. Yari umwarimu yabanje kuba umwarimu. Uburyo bwa kabiri was for past location, aho dukoresha i was tugaragaza past location. Urugero iyo tuvuze past location ushobora kuvuga ngo I was at home. Ushobora kuza ukambaza uti ese wari urihe ko nagushatse umunsi wose nkakubura? I was at home. Nari ndi mu rugo. I was at home for sure. Nibereye mu rugo rwose. Ni ukuvuga ngo turi kuvuga kuri past location, ahantu nari merereye muri past mu gihe cyashize. I was at home. Nibereye mu rugo rwose. Then she was at school. Ese yari ari hehe? Icyo she nahere mushaka yari ari hehe? She was at school. Yibereye ku ishuri. She was at school. Yari yibereye ku ishuri cyangwa se yari ari ku ishuri. Dushobora no kuyikoresha tuvuga past age. Past age tuvuga imyaka maybe wari ufite, maybe igihe wigeze gukora ibintu ibi n'ibi. Hari imyaka wari ufite ubwo wakoraga ibi n'ibi. Urugero, I was 10 years old. Nari mfite I was 10. Hari umuntu ukivuga ngo I have. Hari ubaza umuntu ngo ese ufite imyaka ingahe? Agahita akubwira uti I have 20 years old. Mufite imyaka 20. Iyo tuvuga imyaka dufite ushobora kuvuga ngo I am 20. Dukoresha verb to be. I am 20 years old. Ufite imyaka 20. Ntabwo dukoresha verb to have. So hano rero I was 10 years old. Ni ukuvuga ngo nari mfite imyaka 10. Ese wari ufite imyaka ingahe ubwo wajyaga gufata urukingo rwa COVID? Ugahita umubwira uti I was 10 years old. Nari mfite imyaka 10. I was 10 years old. Cyangwa se she was 18. Ese yafashe indangamuntu afite imyaka ingahe? I remember. Ndabyibuka yuko yafashe indangamuntu ubwo when she was 18, ubwo yari afite imyaka 18. Dushobora no gukoresha was in past continuous. Mbibutsa ko past continuous dukoresha tuvuga igikorwa cyari kiri kuba cyangwa se igikorwa cyari kiri kuba. Then it was dushobora kuyikoresha nayo. I was reading. Igikorwa cyari kiri kuba. Ni ukuvuga ngo wari uri mu biki? Wari uri mu biki ko naguhamagaye nkakubura? I was reading. Nari ndi gusoma. Nari muze rwose. I was reading.
It was raining. Kuki utagiye ku isoko kandi nari nagutumyeyo? Okay, the reason why I didn't go there, it was raining. Impamvu ntagiye nuko yari iri kugwa, imvura yari iri kugwa. It was raining. Imvura yari iri kugwa. Just izi nteruro mujye mwimagina muri kuzivuga mu buzima bwanyu busanzwe birafasha. Ujye wimagina ahantu ukunze guhurira nazo. Wenda she was cooking. Ko namuhamagaye ntiyafata telefone, yarari mu biki? Namuhamagaye ntiyafata telefone. What was she doing? Ese yarari gukora iki? She was cooking, yarari guteka. She was cooking, yarari guteka, ntabwo yari kugufata. Hari dukoresha was in yes or no questions. Hari dukoresha was dusubiza bya bibazo bya yes cyangwa se no. Urugero, was he at home? Ese yarari mu rugo? Yego yarari mu rugo. Cyangwa se hoya ntabwo yari ahari. Was he at home? Ese yarari mu rugo? Ama ntabwo yari ahari. Was she happy? Ese yari yishimye? Was she happy? Namutumiye mu kirori kugira ngo ndebe ko yishima. None niwe nabwiye ngo uze kumuncungirire ko yishima. Then ndi kukubaza, was she happy? Ese yari yishimye buriya? Dushobora no gukoresha was in WH question. Ni kuvuga iyo tuvuze WH question tudashatse kuvuga ya magambo dukunze gukoresha tubaza za when, why, where, which, who. Dushobora kubaza ngo where was he? Where was he? Ese yarari he? Ko naje kumushaka nkamubura. Where was he? Yarari hehe? Where was he? Yarari hehe? Why was she? Why was she sad? Why was she sad? Ese kuki yarababaye? Kuki yarababaye kandi numvaga yakagombye ko yari yishimye. Why was she sad? Kuki yarababaye? Maybe hari impamvu yarababaye. Ikindi dushobora gukoresha I was in negative sentence. Mu nteruro zihakana. Ni ukuvuga ngo I wasn't tired. Ntabwo nari naniwe. I wasn't tired. Ese kuki wabikora gutabishaka? Waba wari unaniwe? No, I wasn't tired. I wasn't tired. Ntabwo nari naniwe. None niki cyabiguteye? He wasn't at work. He wasn't at work. Ese yarari ku kazi? No, he wasn't at work. He wasn't at work. Ntabwo yarari ku kazi. None ubwo yarari he? He wasn't at work. Ntabwo yarari ku kazi. Maybe hari ahandi hantu yari yagiye, but he wasn't at work. Ntabwo yarari ku kazi. Hari naho tuyikoresha in short answers. Urugero, dushobora kuvuga ngo, dushobora kubaza ngo was she at school? Was she at school? Ese yarari ku ishuri buriya? Nimba igisubizo ari yego, ushobora kuhita uvuga ngo, nimba igisubizo ari yego, ushobora guhita usubiza ngo yes she was. Yego yarari ku ishuri. Ese yarari ku ishuri? Was she at school? Ese yarari ku ishuri? Niba igisubizo ari yego kuko nimba yarariyo. Yes she was. Yego rwose yarariyo. Cyangwa se nimba atarariyo, ushobora guhita uvuga ngo no she wasn't. No she wasn't. Oya ntabwo yarariyo rwose. Ntabwo yarariyo. Ese yarari ku ishuri? No she wasn't. Ntabwo yarariyo. Okay, dushobora kuyikoresha n'ubundi tuvuga something happened. Ikintu cyari cyabaye. Urugero, there was a problem. Hari ikibazo cyari gihari. Ese ko ntanyuze ngasanga abantu bacitse ururondogoro byacitse byari bimeze bite? Niki cyari cyabaye? Ushobora guhita umbwira ngo there was a problem. Hari ikibazo cyari gihari. Hari ikibazo cyari gihari. There was a problem. Hari ikibazo cyari gihari. Cyangwa se there was a meeting yesterday. Yesterday. Ese ejo ko ntanyuze nko mu masaa 7 nkabona abantu benshi bahuriye hari habaye iki? Ejo.
There was a meeting yesterday. Ejo hari inama. There was a meeting yesterday. Ejo hari inama. Ubu ni uburyo bwose icyenda dukoreshamo iyi was verb to be. Reka tujye kuri had. Bibutsa ko iyi had ari past tense ya have cyangwa se has. Icya mbere cyo dukoresha had tugaragaza possession, tugaragaza nyir'ikintu, the owner of the thing. So she had a new phone. Yari afite telefone nshya cyangwa se yari afite telefone nshyashya. She had a new phone. Yari afite telefone nshyashya. Wigeze uyibona? Yes. Yari afite telefone nshyashya rwose naribonye. She had a new phone. Yari afite telefone nshyashya. Cyangwa se he had two brothers. Yari afite abavandimwe babiri. None unfortunately maybe ko yitabye Imana. None asize abavandimwe be babiri. Ntabwo tuzi uzabitaho. Ni ukuvuga ngo he had two brothers. Yari afite abavandimwe babiri. Had none dushobora kuyikoresha tuvuga for past experience. Urugero, I had a good day. Nagize umunsi mwiza kabisa. I had a good day. Maybe hari umuntu wansohokanye wagiye kungurira akantu. Umunsi wanjye wiwe neza, nta stress nagize, ibintu byose byari byiza. I had a good day. Hari n'umuntu utajya ushobora kubivuga se, ushobora kubaza uti umunsi wawe wagenze gute? Bikamunanira kuvuga ngo I had a good day. I had a good day. Nagize umunsi mwiza rwose. She had a headache. Hari umuntu ushaka kuvuga ngo ndwaye umutwe, akavuga ngo I am sick headache. Are you sure? So iyo dushaka kuvuga mwene kurwara umutwe, ibijyanye no kurwara umutwe dukoresha a verb to have. Gusa hano kubera ko turi muri past turakoresha had. Ni ukuvuga ngo she had a headache. Yararwaye umutwe cyangwa se yararwaye umutwe gusa ubu yakize. Ni ukuvuga ngo she had a headache. Ubundi kuki ataje mu kazi cyangwa se kuki ataje mu kazi? Impamvu ataje mu kazi ni ukubera ko she had a headache. That is the reason why she didn't come to work. Impamvu ataje mu kazi. She had a headache. Yararwaye umutwe. Ntabwo bishatse kuvuga ngo yari afite umutwe. Bishatse kuvuga ngo yararwaye umutwe. She had a headache. Ikindi dushobora gukoresha had tuvuga ibijyanye no kurya ndetse no kunywa. Urugero, he had dinner at home. Yaririye ibya nijoro mu rugo cyangwa se yaririye ibya nijoro mu rugo. She had dinner at home. She had dinner at home. Yaririye ibya nijoro mu rugo, ifunguro rya nijoro yafitiye mu rugo. Cyangwa se we had lunch together. Twasangiye ibya kumanywa cyangwa se twasangiye ifunguro rya saa sita. We had it together. Niri kuzanamo yuko niri kwerekana yuko twabisangiye. Ukuvuga ngo twabiririye hamwe, twarabisangiye. We had lunch together. Twasangiye ibyo rya saa sita, twabisangiriye hamwe. In past hari dukoresha iyi had muri past perfect tense. Ikoreshwa mu gihe turi kuvuga igikorwa cyabaye mbere y'ikindi, igikorwa cyari cyabaye mbere y'ikindi. Urugero, she had left before I arrived. Ni ukuvuga ngo yari yagiye mbere y'uko mpagera. Ni ukuvuga ngo she had left. Yari yagiye before, mbere y'uko I arrived. Mbere y'uko mpagera. Ni ukuvuga ngo nahageze yagiye. Mu gihe ushaka kuvuga nk'iryo nahageze yagiye. Nahageze yagiye. Ni ukuvuga ngo igikorwa cyabaye bwa mbere ni uko yagiye. Yaragiye, noneho njye nahageze nyuma yagiye. Igikorwa cyabaye bwa mbere ni she had left. Yari yagiye. Icya kabiri cyabaye nuko njye nahageze I arrived. Noneho nahageze yagiye. Ushaka kuvuga ngo nahageze yagiye, ushobora kuhita uvuga ngo she had left before I arrived. Hari abantu baba bashaka kubisobanura muri ubu buryo ugasanga
shaka gusobanura ngo uko interuro igiye igenda usanga ngo she had left, yari yagiye before, mbere yuko mpagera. Akibagirwa yuko ushobora no kuvuga ngo nahageze yagiye. Yeah, she had left before I arrived. Nahageze yagiye. We had studied before the exam. Nakuvuga ngo twari twize mbere y'ikizami rwose. Twari twize mbere y'ikizami gusa ntabwo tuzi ukuntu twatsinzwe, gusa twari twize. We had studied before the exam. Nakuvuga igikorwa twakoze bwa mbere ni icyo kwiga. Icya kabiri twagiye mu kizami nyine turagikora. Nakuvuga ngo twari twize mbere y'ikizami. Uburyo bwa gatanu ishobora gukoreshwa muri past perfect. Muri past perfect question tubaza ibibazo. Urugero, had he gone home? Ese yari yagiye mu rugo. Had he gone home? Ese yari yagiye mu rugo mbere yuko imvura igwa wenda. Had he gone home? Ese yari yagiye mu rugo. Maybe ko yari yagiye. Had they arrived? Ese bari bahageze. Abashyitsi bahageze bo bahageze. Had they arrived? Ese bari bahageze cyangwa bari batarahagera. Had they arrived? Ese bari bahageze. Uburyo bwa gatandatu ushobora kwikoresha n'ubundi muri past perfect gusa muri negative sentence. Urugero, I hadn't finished. Nari ntararangiza. Maybe ko banyatse nari gukora ikizami teacher yanyatse ntararangiza. Nari ntararangiza ni kuvuga ngo I hadn't finished. Nari ntararangiza. I hadn't finished. Nari ntararangiza. Then she hadn't arrived. Yari atarahagera. Imvura yaguye atarahagera. Imvura yaguye atarahagera ni kuvuga ngo she hadn't arrived. Yari atarahagera. Ikindi dushobora kwikoresha muri in short answers. Urugero, had you finished? Ese wari wasoje. Had you finished? Wari wasoje. Yes, I had. Yego nari nasoje. Cyangwa se no, I hadn't. Oya nari ntarasoza. Nari ntarasoza rwose. Had to nka obligation. Ibyo ugomba gukora. Urugero, I had to study. I mean ibyo wagombaga gukora. I had to study. Nagombaga kwiga. I had to study. Nagombaga kwiga. Gusa sinigeze niga. We had to leave early. Nagombaga kugenda hakiri kare. Nagombaga kugenda hakiri kare gusa sinigeze naramusuzuguye. Gusa I mean twaramusuzuguye gusa twagombaga kugenda hakiri kare. We had to leave early. Twagombaga kugenda hakiri kare. She had to work late. Yagombaga gukora bwije. Yagombaga gukora bwije. She had to work late. Yagombaga gukora bwije. Iyi late iri kugaragaza yuko yagombaga gukora nyine bwije bugorobye. They had to wait. Bagombaga gutegereza. Gusa barabyanze batabigendera. Gusa they had to wait. Gusa bagombaga gutegereza. He had to pay the bill. Yagombaga kwishyura fagitire. He had to pay the bill. Yagombaga kwishyura fagitire gusa yagiye atayishyuye. Then ibyago biratuzira. Yagiye atayishyuye abari twebwe bishyuza. Gusa he had to pay the bill. Gusa yagombaga kwishyura fagitire. Hano dufite did. Did ni past tense ya do. Dushobora kwikoresha for past simple questions. Urugero, did she call you? Ese yaraguhamagaye. Ko unaherutse numva avuga ko azaguhamagara. Yaje kuguhamagara.
Did she call you? Yaraguhamagaye? Maybe ntigeze ampamagara. Did they eat lunch? Ese bariye ibyo kurya bya saa sita? Did they eat lunch? Ese bariye ibyo kurya bya saa sita? Ntago iyi eat cyangwa se iyi call tuyishira muri past kubera ko iyi did yamaze kujya already muri past. Niyo mpamvu tutirirwa dushira call cyangwa se eat muri past. Ushobora nabwo gukoresha did for past simple negative sentence. Kuvuga ngo dushobora kuyikoresha muri negative sentence. Urugero, I didn't go to work. Sinigeze njya ku kazi. Sinigeze njya ku kazi, nari naniwe wana. I didn't go to work. Ntabwo nigeze njya ku kazi. Cyangwa se she didn't eat breakfast. Ntiyigeze arya ibya mu gitondo. She didn't eat breakfast. Ntiyigeze arya ibya mu gitondo, niyo mpamvu byageze saa sita ubona ari kurya cyane. Impamvu yari ari kurya cyane ni ukubera ko she didn't eat breakfast, nuko atari yariye ibya mu gitondo. Ikindi did dushobora kwikoresha for short answers. Urugero, did she call? Ese yarahamagaye? Did she call? Ese yarahamagaye? Ushobora guhita tuvuga ngo yes she did. Yego yarahamagaye. Cyangwa se nimba atarahamagaye dushobora guhita tuvuga ngo no she didn't. Ntabwo yigeze ahamagara rwose. No she didn't. Ntiyigeze ahamagara. Ikindi dushobora kwikoresha dushimangira for emphasis. Urugero, ashobora kuza akambwira ngo sinigeze nsukura icyumba. You didn't clean the room. Ntiwigeze usukura icyumba kandi nyamara narigisukuye. You didn't clean the room. Ntiwigeze usukura icyumba kandi nyamara njye naragisukuye. Ngahita mubwira uti I did clean it. Mbibutsa ko iyi it iri gusimbura room. Iyi it iri gusimbura room. Ni ukuvuga ngo I did clean it. Naragisukuye. Turi kubishimangira yuko twagisukuye. Turi emphasize gushimangira. Dushobora gukoresha did muri question tags. Question tags naryo ni isomo rirerire, wenda tuzarirebaho umunsi umwe. You went home, didn't you? Urakuza akubwira uti wagiye mu rugo, sibyo? Dukoresha question tags mu gihe tutaba twizeye neza yuko ibyo turi kubaza ari by'ijana ku ijana. Ni ukuvuga ngo haba hakirimo gushidikanyaho gato. Urugero, you went home, ndabanje ndavuga ngo you went home, didn't you? Urumva ndabanje ndamubaza, ndamubwira uti wagiye mu rugo. Mpita mubaza uti didn't you? Ntabwo wagiye yose? Mbega mu Kinyarwanda tushatse kubigerekereza mu Kinyarwanda nko kuvuga ngo wagiye mu rugo, sibyo? Just dukeneye nubwo turi kuvuga ngo yagiye mu rugo, ariko ntabwo tubyizeye neza. Dukeneye kumva igisubizo giye kubanza kuduhereza. Gusa twebwe twizeye ko ashobora kuba yaragiyeyo, gusa dushaka nabwo kumenya igisubizo giye kuduhereza. You went home, didn't you? Wagiye mu rugo, sibyo? She called you, didn't she? Yaraguhamagaye, sibyo? Yaguhamagaye se? Yaraguhamagaye. Didn't she? Ntabwo yaguhamagaye se? Gusa mu buryo bworoshye ushobora kubyumva muri ubu buryo ati she called you, didn't she? Yaraguhamagaye, sibyo? Ubwo question tags tuzazinjiramo neza. Then dushobora no gukoresha did muri WH questions. Urugero, what did you eat? Ese wariye iki? Wariye iki? What did you eat? Ejo musohoka akakubwira ngo ujye gutumiza ibiryo watumije cyangwa se wowe wariye iki? What did you eat? Wariye iki? Where did she go? Ese yagiye hehe? Kuba bari yaba ari kwa ntuze bari bamutumiye no kwa Kanaka bari bamutumiye, then ubundi yagiye hehe? Where did she go? Yagiye hehe? Ikindi dushobora kwikoresha instead of repeating a verb.
dushobora gukoresha did bitabaye ngombwa yuko dusubiramo verb. Urugero reka turebe, I studied more than she did. Ni ukuvuga ngo dukoresheje did aho kugira ngo dusubiremo iki, dusubiremo iyi verb to study. Ni ukuvuga ngo bishatse kuvuga ngo I studied, narize cyane kurusha uko yabikoze. Ni ukuvuga ngo birashoboka yuko dushobora gusubiramo verb tukavuga ngo I studied more than she studied. Instead of aho kugira ngo dusubiremo iyi studied, dushobora guhita dukoresha did, narize cyane kurusha uko yabikoze, aho kugira ngo twongere tuvuge ngo more than she studied, tukahita twikoreshereza did. Ni ukuvuga ngo narize cyane kurusha uko we yize, uko bishatse kuvuga. He works harder now than he did before. Ni ukuvuga ngo basigaye akora cyane. He works, akora cyane ubu ngubu kurushaho, asigaye akora cyane kurushaho, kurusha uko yabikoraga mbere. Than he worked, aho kugira ngo tuzane iyi work turi gukoresha did. Ni ukuvuga ngo he works, akora cyane ubu ngubu kurusha uko yakoraga mbere. Than he did before. Then tunayikoresha dukoresha did in elliptical answers. Elliptical answers ni ibisubizo bitoya aho hari ibintu tudashira, aho hari amakuru tudashira mu ntuze bitewe nuko ayo makuru azwi. Aho hari amakuru tudashira mu nteruro bitewe nuko ayo makuru azwi. Urugero, cyangwa se ayo makuru tuyaziranyeho. Urugero, I didn't know, sinigeze mbimenya, but she did, gusa we yarabimenye. Ni ukuvuga ngo njye nawe turi kuganira nitwe tuzi ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo ndakubwiye ngo I didn't know, sinigeze mbimenya, gusa we yarabizi. Njye sinigeze mbimenya, gusa we yarabizi. I didn't know, sinari mbizi, but she did, gusa we yarabizi. Ikindi uri kubona ko turi kuvuga ngo gusa we yarabizi kandi twakoresheje did, bishatse kuvuga ngo ntabwo ari ngombwa yuko tugaruramo verb to know. Ntabwo ari ngombwa ko tuvuga ngo but she knew, gusa we yarabizi. Still turi kwikoreshereza did. I didn't know but she did, sinari mbizi, gusa we yarabizi. Tom didn't come, Tom ntiyigeze aza, but Mary did, gusa Mary yaraje. Gusa Mary we yaraje. Ni ukuvuga ngo ntabwo turi gukoresha come, ntabwo turi gukoresha come cyangwa se came, ntabwo turi gukoresha came, ntabwo turi kuvuga ngo Tom didn't come but Mary came. Ntabwo turi kwikoreshereza did. Ntabwo ari ngombwa yuko twongera kugarura verb to come. I didn't understand, sinigeze nsobanukirwa, but they did, gusa bo barasobanukiwe. Sinigeze nsobanukirwa, gusa bo barasobanukiwe, niyo mpamvu bagombaga kunsobanurira. So this is the end of our today's lesson. Nk'umusore ko ugomba guhora witoza kuvuga. Impamvu ituma utamenya kuvuga nuko nyine utabikora. Akenshi uhora wumva gusa wandika, just receiving, ariko ntabwo utanga wowe. Just hari ibintu byinjira mu bwonko bwawe, gusa wowe ntabwo ubisohora nawe ngo bitange. Niyo mpamvu utinda kuba mwiza mu kuvuga. Ntibagirwe gukanda subscribe. Ikindi nimba wifuza kwigana natwe, ngizi nimero zanjye, nyandikira dutangire twigane icyongereza cyo kuvuga. Thank you for watching.